Tai au manuia mai lau Samoa Entertainment TV apia. E manu o le tapu vai o le isi tamatala vau lua sutasi tausanga le matua ai maliula na wo e lua se fulu tausanga. O le whalamalame le na tupu I vai tele il vavea o le san nafi. Ya so lua au kuso e pei o na whamawina mtanga luengo leo leo. O so suenga mtanga luengo leo leo falpuipui maleo la toe fuata inga. Ua mawai e ono sfulu ono tausanga le matua o le tamalo o maa salomia. Ma ua ilalo nei o le vava inga le mtanga luenga whaata siai malila au maa losi. E le ilesi tala ina le sa wha o ngā. O lo wha au pia so suenga le neimta upa sa ili aile mafu anga watula I mai. Ya ili wha lave lave. Talo sanga ina I fo ile malu le tunu ua ya in wha mtalanga so tai. Ma lea so suenga. Ina ia tu umai ili mtanga luenga. Ma molia tuai wha mai senga I ainga o le o maliu. E mafua mai ili mta upu le nei. Ma ta talo fo I tu umo le nei mta upu ina ia tausia pele file mu. Ma ta atia mai ili mtanga luenga e whaatino ai inga maasani o le tula fono. Ai ave ai fo ili hava noa e wha autu ai lu tato tunu lau tele e wha afso tai mai pele mtanga luenga o leo leo ni whainga wha vevesi. Po o ni wha apoto putonga o le petia ai le nofo file mu. Ai awa le tali atu iai ina I tutupu ai ni wha lave lave le fuafua ina. Wha afta iai fo ili mtanga luenga o leo leo le langolango sua le atunu ua wha anga solo ai ala to suenga. Inisi utala. Ua whaawau fo isu e ngā leo le maliwa yo se li I le umane o ta longa liki la kapil malai o vaiala. I le asto na ili ente nei. Peta iwa talo mai fo ilpulenga mtanga luengo leo mo ni isi o le tunuu. Sa o lato pu e ina lea FSS e inga. Po ni isi fo ina o lato wha lau loa ni ata o lea wha le tonu. E ono anga waa ili su e ngā whai. Ina ia wha ailoa sa wane lava I lunga o le itu lau o le ofisa o leo. Ua talo sanga ina fo e leo le vato wha asala lau ngolo o ilunga o le Facebook. E sosoan tele li suenga o lo whaia. O le langolango mai le tunu ue tā ua tele sosoan ili tausia lea. O le file mu ai maise o tā alonga. Ai o le whaia o se whaata tau tāla whea ngai ai. Male a inga o le ua maliu. Ai ua whautua ina fo e leo ila tōlo o a fia e whaata atia ese ni masei e tupu mai. A wa o nā mionga e o ane lava I leo mo whaatinolo I aile tula fono e tusa ai. Ua whautua mai ai neile tina tala vau le whionga si usenga I a inga o lona pitonu. E loka o lātou maota masiaki a lātou cameras po mea po e ata ina ia mauti noa e ola le leimo le leo ina o lātou si o manga mo le saunga le mu. O le tina lea wo ia whaasala lau whaalawo I tele mai le ata o le tangata na whaata I ailo na ainga I le tolu le vavea o le sa nafi. O le whea alwa ia le ali I tala vau le lotoa na mawa I le masini po e ata ma wala awa tulo ia ilo na tau ainga il masini wha leo tele, ma tete mu ai le tangata lea na alwatu. O le isi na alwane le whai to ai luma o le whai le mask e pupuni ai o na fōlinga. I wha maunga le tina, sa wha pea ia a nofo lata ile maota o le pale mia, ma tua oi fo I ile wha whenga inga. Ai e malu ai le ai e le sefe foi. O le wha whetai ile toa o lona tau ainga le na vilia le tua oi. O tangata fo I mai fafo, o lo nofo la talata atu ia latou, lea na o ane, ma o latou wha asoa I le wha le tonu. Ua wha mawina le tele a inga o latou wha ngaina masini po e ata I neon po o civilian cameras. O tele fo a inga o latou wha au ngā sulu e alu le la, e sulu ngia umaitu a whale mata wha mota, ai o lalo la au mawaipa noa e ono sao atu ai le au sa whai. O isi a inga ma lātou sulu ua manuia atu ai mawhanua tua o I le malo losi o matawila e alu I le la. Ai o le whautuanga al tinale mai si usenga, e loka whai to o whale ma ailau masini pu e ata. O tai whau ua amata fo I la matia I le wha o na nā o mea ola, e pei o na moli mawina I tulula ele I le amatanga o le tausanga nei. Ua apatua I nei whaifi au Samoa le kalesia le King's Chapel, pia. E langolango le mau a matu whaalawa I tele. E isi taita I lotu whaasanga I le awhia o ai a tatau le tangata. Peo na lipotia le whaiai le taita I fono le ka le sia lea ia li man hi. Iwa lima tau sanga le matua o lo loka e lo natunu o ko lea talu mai uni lua whaalua o luono. Ma whailo al whamtalanga whaalawa I tele. O le whai unga tau whia I taita I fono ia li man hi. E lea mi o tonu. E lea I fo I se alofa whaaltangata o iai, ai mai se lava o lona matua wa iwa lima tausanga. O le whaife au fiso soania lea e ka le sia I Samoa na ia una ia le malo ko lea.
Ina ia toe ilo ma toe mana tunatu ma le totoa, ile nei whaaiunga ina ia mautinoa lo manu malo le ami o tonu ma le sao. O lo tau fiele taitaifono ya li man hi i ko lea i saute. Talu maile as lua whao yuni lua o lua ono, ele wha masinonga i souli ko lea talu, o lo o yaile tūlanga la matia, o le wha alea ngaina o mōli mau. Mai e ono vea o se pango ta asili o na matua i ko lea. O tua inga, o le taitaifono ya o fia ele solia le tulafono whainga wha apolokiki, ilo na wha malosi le o silia lima sulono a whetangato le ka le sia, le sheng sheng ni, e a wai le vaenga wha apolokiki le People Power Party, po le PPP, na ia a fiai le filfilia o sui mo le pale mene ma le prestene ko lea, mai le lua olua tasi lua olua wha. O ise tua inga o le whaalablabeina o ngā luenga, tolu o le alo la fonga, o lo tua ia foi o ia, i le alo i la fonga, e tusa ma le fitu tesi ma le 5 piliona won, mai le lua o tasiona lua olua o, mai lo te ena umai le taitaifono ya li na tua inga. O li man hi na ia whaavai mai le ka le sia shinkeni, i le hawhiwa se la walu wha. E manatu le ka le sia le manis whala poptonga wa fia ia tau o tangata il neimta upu, ai o le saolo tonga o tapo inga. O le aunga o le wha pisa o le taiminei, ina ia to ilo ko le ala na wha tau, o tau fia le taitaifono ma wha sa loto o ia, mai o lo wha solo pia le wha masinonga. E wha to a tau salaina lawal tangata pe a wha mao nia tua inga. O staimi o iluma, o le amaua tuai stato whelo inga matai o lea tali tonunga i Samoa nei. Tala nao tai au mai lau Samoa Entertainment TV Samoa.